namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Hayi ta vuya xigazini. Of course namuntlha ta hi kha hi boss lady hinkwenu yi dumile mani, yi dume gaza hinkwayo. Nsati wa kokwani Chauke na hi controversial post leyi nga fika yi posta laha gaza yi nga yi minenge wun'we namuntlha, like I was like hi ta vona ku endleka yini as Master 2. Yeah, because ka of course ra tirhisa app, that's the main trending thing ka gaza, xi nga henhla swinene xi nga ku benga bembela. She wrote, "The thing that I love about myself i ku ni pandza vanhu va ti-degree na ti-diploma hi ku hanya kahle. Ni ri na grade 4. Okay, leswi swo sungula swi nga fika swi tsariwa kwalano. So is there anything wrong at this statement as Master 2? No, there's nothing wrong. Maswona va le ku pandzeni, va le ku hanyeni ka vutomi bya le henhla. It's not a secret. Xi pandza mina va swi vona loko ndzi mbala ti-Gucci, that's a lifestyle. Vibe BMW, that's a high standard, guys. That's a high standard. And then say yamahlweni vele. Good morning, good people. A hi pfukeni hi ya zama. Degree na diploma a yi nghenisi mali loko yi ri hansi ka tarasi. Yi lava munhu a pfuka a ya maketa. Tada! Hi leswi nga fika swi tsariwa laha. So statement xa vumbirhi very sure lexi nga na a problem. So but before hi xi hlaya a hi voni kahle i ncini swi nga ze swi va endla ku va ze va tsala this post. So she responded hi nga hlaya statement leswi sungula laha. Bullying a yi na formula. Swi tsakisa loko n'wina mi khandziya mi ni chika loko ni hlamula mi ri na khola. A ni va lo vula ku a ni dyondzangi kwala, so a no hlamula ku va ni kha ni hanya kahle a swi lavi dyondzo ya mina, swi lava ku tiyimela. That's what she wrote. That's what she wrote. So the main reason ya response leyi a ku ri timhaka ku nga na vanhu vo karhi va ngo a va dyondzangi, so na va responda hi line yo hambi swi vo ka va nga dyondzangi va le ku pandzeni. Va na mhaka leyiwa. Va pandza na vanhu va ti-degree na ti-diploma. Leswi of course in overall leswi va nga swi ndlisa swona kwalano. Okay. Then the other statement xo lexi nga fika xi yimisa gaza hi nenge wun'we, because leswi va nga swi tsarisa swona laniwa it's as if va undermine those people lava nga na degree na diploma kuma ka va lo kumeka mintirho. Ku ve yo ku kaleni vanhu va dyondzini very ku ve yo ku kaleni. So kona hayi mistake yi endlekini ka the second statement, but leswi yi nga ku hlaseriseni swona laha nga kokwani Chauke, it's clear ku a vo targetiwa ku khale na khale. Loko ni hi langutisa ku hi side ra mina target a yo va kona na khale na khale loko ni kha ni a vo pikiwa. Mistake yi kona but a yi fit ku va nga ze va hlaseriwa hi ndlela leyi. Na mhaka leyiwa. So swona very swi nyanyisiwa hina ni mukhulu hala tlhelo, yona yi endla ku mi kuma ku swi hetelela swi na nsati va kha attack-iwa too much. Yona kokwani Chauke ku ma ta loko ni engage ka swilo swa yona, because yi va yi tshama yi ri out of line ka swo tala, but na yona a yi zama ku va yi vuyela yi va yi na order yo karhi loko yi endla swilo swa yona. Vona mhaka leyi. Like ever since based on loko ni kha ni swi ever since yi endle video leyi ya 40 years leyi a yi tlhela yi nga apologize, swi fike swi va na a negative impact yikulukumba swinene towards them and their business. Yeah, sweswiya ma vona mhaka leyiwa. So like a va targetiwini loko loko ni kha ni swi vona mina ku khale va targetiwini timhaka ta sweswiya. Hence na sweswi loko ku ri the business is failing, those va nga va hlasela hi marito lama va le ku celebrating, you see. So hi nga ku yini as Master 2? My advice ku na loko ri va still va ha ri ka social media a va post swilo swa normal njhe, like or va huma, it's a choice, because at this pace swi nga ha va onhela ku ya mahlweni, because i the-business people. Siku rin'wana u nga hetelela va post na swin'wana swi nga tlhela swi va a huge problem again. So hikuva swi vona va targetiwini, it means va fika va careful swilo leswi va swi postaka on social media. Very careful. If you need be a problem ku post the-business ntsena mos. Because vanhu va hambana, like for example hi nge va fanisi na Gagash can stand for it. I'm not sure Gagash na vanhu va yena, like okay I'm trying to say leswi Gagash
okay leswi Gagash has his market ma vona mhaka leyi I na market yo karhi ya yena like for example swilo a swi endlaka swa ti-club and 2017 ma vona mhaka leyi so swa ndla mi kuma ku loko ku ri hi mpela na wa lava ku famba hi approach liya vona swi hetelela swi nga fambelangi hi line liya ya yena liya because that one already i va a na ti-rich friends ta yena like those who support him so mi kuma ku na vona hala tlhelo va va na business ro karhi so loko i kha i hlasela vanhu like this way like in a way yo kombisa ku vo loloha vanhu laviye ku ri mintirho yo kala it's something else swi tlhe swi tshikelela ka mhaka liya 40 years liya ku ri ke loko ni kha ni hleketa ka live video yin'wana ya vona va kha va kombisa ku a vo endla swihoxo so swo ku na vona va tlhela va endla the same mistake this is the same thing you see so yeah a va improve on that ku posta but a va post swilo swa normal hi ku tsakela ka mina swi nga va pfuna in that way va rebranda ya a va post swa normal so I mean like since very swi clear ku vo targetiwa I think va na mali I think they can manage our hire they can hire people to run their pages both of them very mi kuma ku swilo swo swi famba hi business ntsena like ku fanele masunguleni phela loko ku endla ku la yi pop up la swilo swa bohol swi va swi kha swi hlisa leswi a yi ngeza yi nghena into swa ti-live yi hlasela vanhu so it shows ku ri proper marketing can work a swi bohi ku ze ku ya ku ya lwa na vanhu ka Facebook mina vo va kha ti chicha ndzo ku hi side ra mina ko a ni vele vanhu va endla swona but I'm just saying ku hi side ra mina loko ni kha ni swi langutisa like even level ya mali ya vona like mayitwisa yana mhaka leyi so ya ko mavonelo ya mina va targetiwile ku hi ku vona ka mina hayi mistake a lexiya a xi ntsanana it's a small mistake xi nga endleka laha swo vheta swi tikomba vanhu va vheta lexa out a no ku hlaya tipost leyi va nga ku chingeriweni a no ta ni ta vula leswi swi vonaka mina hi leswo I should need be the wife a ni voni swi boha va ri ka Facebook she can live ngopfu ni le ka TikTok na ku viki cicha ngo xiyimo na ku loko izi nghena vo TikTok swa ti-live so it depends on mina ni vuri leswi ni swi vonisaka swona hi leswo loko ku ri amgeza mi sika va ta kuma mi tika subscribe holiday every day holiday every day holiday every day holiday every day mantlelang matolo na nyamutlhantleni holiday every day holiday every day imakhelwane n'wi mi hanyeriwile i lava ka n'wina va nga vuya matolo i lava ka hina va vuyange hambi va ya vuya rini o hauxe ho rindzela nyamutlho swikoti swa make swi phakekile i leswa ka mina swi hava masi minkarhi ya kona i minkarhi ya kona minkarhi ya kona i minkarhi ya kona